Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu laram sangiralte Zo Reunification Organization Zoro chuan Myanmar Chin state zo fa ralthuam kengpol sang inkara remna siam tuma abeina don hai khan Chin Brotherhood shwai tu te Aizawl anbia Zoro General Secretary Pu Elram din lian ren khei soidanin Interim Chin Nation Consultative Council ICNCC le an hnuaya silai keng Chin Brotherhood try to tenen hian Aizawl Zoro pisapuya nilai ni khan anin bia a ICNCC hian President le Chin State Chief Minister Lui Salai Lian Luayan Hovin Chin Brotherhood ayo te and Defense Secretary Putimi Lalianan a ho thunga in biak na hi Zoro Vice President Puro Mingthanga kol ni na kai shwayani Zoro shwai tu te chuan zo fa te chukhoi hmuna po omma se in then sang thei an nilawa in do thei an nilo an ti a Chin State zo fa pol then khatte ral thuam leka unaw mel hayat thleng chu point te takzet ni in an soya abikin Chinland Sarkar Chinland Council le Chin Brotherhood te anin kap chu point ti thule anin ngir khona atop theina atan remna zong an ni thu an soyani ICNCC shwai tu pusalai lian luai chuan Zoro in remna kong an zong zoloma mati thu soyin Zoro shwai tu te hian an thinlung tak takin Chin State zo fa te in remna an du ni asia thule balai na thongzui zel tura an ngen thu soya Chin Brotherhood shwai tu putimi lalian po in zo fa te in do labalung rwal taka anom chu an du danani thule lungrwal taka an tho ho theina tura ni don pot chuan an ni na te ban sana abula tanga tran that anin huam thu soyani Hemi ma July ni somni pasari khan Zoro hian Chin National Army CNA shwai tu tele Zomi Reunification Organization ZRO shwai tu te po Aizawl komin anin ngir ngong te to pa in rem turin an ngen to a CNA palai shwai tu le Vice Chairman Puthang Ningki le ZRO palai ayo pokesi smack te chuan Zoro shwai tu tenen in shia themna tu thungzia kin in bia chun zom zel ni se an tiani Heminu August ninga khan Chinland Sarkar Chinland Council palai Chin State Sarkar Chief Minister Pupa Thang kai shwaile Zoro shwai tu te chu Aizawl tho anin bele boka Chin State zo for pol sang te in ngei lo na ti to pani theina atan tho ho an rem ti ani thudon danin tunkar chho hian Chinland Sarkar Chinland Council palai tele Chin Brotherhood palai ten New Delhi in biak an tumbok Komin January ni khatle August ni som pani in kar chung khan khwarial chian awangin Mizorama mi samli pani in nun na anchan Karkalta Assembly in Komazia ka zona changin Disaster Management and Rehabilitation Minister Poke Sabdanga chuan nunna chan chung te State Disaster Response Fund SDRF in ral na pek dan tu roman asia mangin chengnoi li thabin sarkarin aral ni na soya nunna chani Aizawl district tamberin me samthum pakwa annia mame district patni le longtlaya pakhat an thibokani me na somni pasari le na somni pariata cyclone remal in Mizoram anwai chung khan me samthum palin nunna an chan pha a cyclone remal ba ka komin fur chung hian ro atam ba ka ama tangin na satakaria latla ka wangle chowthli le thlepuit le awangin chia na thleng tama nunna chan ba ka chena in sang tam tak real ta thlepui le ropui wano na wangin leiminin anhola kolpetha pe na bantlo le shui chadwang ba ka kolpetha sem chu akhai lakna sa a leiminin kongati pin phei chu tam takani tongwi tanga tui pam chho na khola cheda wangle tuinut lu ata wangin cyclone remal tle atanga tur thlengin Aizawl khapui tui semdan chuan ngai alo theiri lobani heti lai hian Finance Department namatanga don danin kumsan somni pathum somni pali tanga kum chunga tana Finance Commission sompanga na in SDRF noya Mizoram tana sum aron pek tura ruaman chengwai bel sa somli pakhat le noi somruk aron petoa Mizoram Sarkar po in atum ve tur chengwai bel chali le noi somriat apeto boka awain chengwai bel sa somli parok le noi somli ani atia he sumi man alan nilo ni in an soyani Animal Husbandry and Veterinary Minister Pusila Soivungan sa artui le bon hote in tawdal turak malaka tul thu soyin nasazo ka ngai tuana sen tlana tulani ati nimin chanu khan all Mizo Veterinary Medical Students Association din champapha kum somngana College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry Celestia alumna Pusila Soivunga chuan Veterinary Dr. Zilai Intel Khom AMV MSA chuan AHNVT Department na sona tur le zirlai te ma khwa ngaya malakani thu soyin
sarkar inveti doctor somle VFA pakwala dona mamo dang te po ngai to zui zel tumani atia African swine fever vokpur shri leng belet konga department thok tu te in pe na fak omati thu soin state pon le ramdang atanga voksa le voksa atanga thil siam la lu khap me kani atia sarkar lai puya shupui leng awang har sana thleng chom do na tur project thelo ni thule theitop cho zui zel ani tur thu soi bok chuti zong chu Chanchinthar kan pon